Yeah, sanibonani. Bengifuna sibheke indlela yokwenza monologue. All right. Okokuqala, when you are doing your self tape or a monologue, a monologue, please guys, do your research. Yenza research, ungatatazeli, ungafuni ukusheshe wenza into yakho ngaphandle kwe research. Masikhuluma nge research nge character le uzawoyenza. And mind you, ilokhuzana i-monologue. I-monologue uzoyithola online. I-monologue kumele uyigoogle ngoba usiyena umbhali, so that uzothola into ezokuchallenge. Yabo. Ungayibhaleli i-monologue ngoba usiyena umbhali. Ngokuqala lokho. Then i-monologue into kumele uyazi ukuthi isukela most yawo asukela estoryini noma asukela kuma script, ngoba i-monologue nje iyona kufuneka uyazi ukuthi monologue, what is a monologue, yabo. So a monologue is a long speech taken from script, la esuka umlingisi ekhuluma nomunye umlingisi, but lo umlingisi engamphenduli ukuthi usuke yakhona. It's whether u responda ngama emotions, but abaphendulana. So into kumele once wathi ilokuzana umuntu imonologue inkulumo yomuntu oyedwa, umuntu usuke ekhuluma yedwa, kufanele lo muntu awazi ukuthi showcase even nje performance yakhe ngeke zibe right ngoba uyitshela ukuthi into ayikhuluma yedwa leyo, kanti kusuke kufanele uthathe usuke ukhuluma nomuntu, lowo muntu kusuke kufanele umbekela ngamehla engqondo umuntu osuke ukhuluma naye, but ukuthi it's a speech osuke usideliver kuloyo muntu noma kulabo umphakathi noma kubantu osuke ukhuluma nabo bengakuphendula noma lowo muntu engakuphendula, ngoba once inkulumo yakho noma i-monologue yakho yakhombisa ukuthi kunomuntu okhuluma nayo ophendulayo, u-open uphendula inkulumo yakho, then that's a dialogue. Okay, fine. Right. So masikhuluma ke nge-monologue, i-monologue kufuneka sazi ukuthi i-monologue ine-introduction, ibe ne-climax okuyi-rising action, mase sizoba ne-falling action, ne-conclusion or i-ending. Alright. So angeke ke sithi isuka uma wenza i-monologue yakho uvela umane udubula ubheke phezulu, ngithi yabona leyo nto. Sithathe ungene nathi kwi-journey yakho, sihambe nawo kwi-introduction, uyofika kuvuthondaba vele nathi sesibonile ukuthi iyaphi la ibheke khona, and yasiheha futhi ukuthi siyilandele, yabo. Ngani? Ngoba kwi-monologue yakho kunalezi into esiyibiza ukuthi ku-range. Kufuneka ku-range lapho. In your monologue you have to show amalokozana ama-different characters kwi-monologue yakho. Uthi uzo-auditionela ukuba secretary bafike babone isifebe kuwena noma babone umuntu umfundisi kuwena, yabo. So uveza ama-emotions and ungawadelay ama-emotions. Into ekufuneka uyi-understand ukuthi izinyembezi ziyaphuma umuntu ehleka umbona ukuthi lo muntu uhleka nje kodwa kubuhlungu, ngithi yayibona leyo nto. Kanti futhi into ekufuneka uyazi ukuthi kwi-monologue yakho kuyenzeka uthole ukuthi mhlawumbe uthola i-speech kushoniwe kini, but mawukhuluma ngezinto ezinhle bezenziwa umzali wakho, then ufaka leso smile lesi abantu babona ukuthi labantu balahlekelwe man, bebona ukuthi mawukhuluma ngalo muntu uzizwa kanjani ngalo muntu okhuluma ngaye, siyazwana. So akusho ukuthi kufuneka uzuze ufuna imonologue ezokuhlekisa, no man, hleka noma yikiphi, but akube ne-meaning. Into eyenzeka la ebusweni bakho ayihambisani nento okhuluma ngayo, yabo. Umuntu akwazi ukukufunda emehlweni ukuthi noma ungahleka but uhlukumezekile, ngithi ayizwa leyo nto. So indlela ekumele senze ngayo le nto i-monologue le, but into ezokusiza kakhulu ukuthi ube ubest kwi-monologue yakho, kufuneke wenza lento esiyibiza ngokuthi i-monologue yakho kufuneka uyazi ukuthi isuka phi yaphi.
so kufuneke uyazi lento backstory ayizwa leyo nto. So backstory ngoba ukuze kufike la monologue yakho seyikhona njengamanje kuleyo piece osonayo isuka somewhere. So ufuna ukwenza research yakho ngalezo story uthole ukuthi lesi story ukuze sifike la sesekhona manje sisuka kuphi. If awuyitholanga ukuthi isuka kuphi, then create your own backstory so that mabe ngakubuza olokuzana ama casting directors ukuthi isuka phi lento yakho ukwazi ukuyichaza ukuthi uyichaza ukuthi ayisuka la kanje kanje kanje. But ke into ezoba umgogodla kunakho konke ukuthi kufuneke wazi ukuthi what are you going to achieve. Mawuqeda ukwenza le monologue yakho ufisa ukuzuza ini. So leyo into sorry ngebhasi elidlulayo. So leyo into leyo ikutshela ukuthi if wenza imonologue yakho uyabo uma wenza imonologue yakho mhlambe imonologue yakho imayelana nokuthi uhlushwa indoda noma ubambe indoda yakho icheater bla 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 bla, then ngoba usuyamconfronta ke lo muntu wakho before umconfront kufuneke uzazi wena ukuthi mose umconfrontile lo muntu wakho usayimisele yini ngokuthi uqhubeke nokujola naye noma nokuthandana naye noma seniyahlukana straight. So mawuke wazi lezo zinto leyo nto seyi direction kuwena seyiyakudirect ukuthi okay ngoba vela ngisamfuni ngeke sisabe angisafuna ukuthi sibuyele naye seyiyakudirect ukuthi yenze kanjani. So kusho ukuthi noma ungakhuluma amapha amazwi noma ungakhuluma ngayiphi indlela noma ungawuhlanya kanjani njani vela unendaba vele ngeke nisabuyelana. But if ukuthi futhi uyamthanda usafuna nibuyelane still yakudirector futhi ukuthi okay so noma ngingamconfronta but indlela engikhuluma ngayo naye akungabi indlela ezomxoxa. So senginendlela ukuthi kumele ngiyenze ngibe yilo muntu kanje ngithi ngikhombisa imizwa yami ukuthi ngiphatheke kabuhlungu but at the same time ngimkhombisa ukuthanda ukuthi ngiyakuthanda. Why are you doing this to me? Yayijayibona leyo nto. So usho ukuthi leyo nto seyikunikezile i-direction. So ungajaha ukuthi wena ufuna ukukhala lento yokukhala guys inabantu bayo and kufuneka ukwazi ukuthi into ebalekile ukuthi kufuneka uyifile i-character ngani ngoba kungenzeka ungakhali wena but ikukhala ethini esikubukayo noma ezikulalele. So ungajahi ukukhala nokuthi ke futhi ke la eKZN please guys niyeke lento yokwenza ama monologue amafoni udonsa ifoni phakathi hey hallo ukephi ngoba nje iyanihlula leyo nto. And two amajita ayeke ukuba utsotsi funeka manje ube isigebengu ukuze kubonakala ukuthi uactor kakhulu. Amantombazana nento eyodwa ukuthi hey manje kufuneka ngikhale ngishiwe indoda yayibo yonke leyo nto. So okay kulungile guys sizobuye sikhulume sazi lokho esithi jwathu. Danko.